Lakhipuronline puthok saba September ki tangkun ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bada maroi Pao Bubon laifam amasung Khaspur Rajbari lamkoi basingi mideng chingsinanaba semgar kadauri Assam da lairiba Manipuri singna thengnariba awaba singi matangda Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ga Silchar da phaminadun wari sanakre Barak Valley Rashtrabhasha Prachar Samiti Lakhipurna Senduna Hindi numit pangthokre TET Parikha ga mari lenana Indramani Public High School da miphamama pangthokre West Bengal da pangthokadaba National Taekwondo Competition da Lakhipur dagi sanaroi nipan saruk yagadawri amasung Assam da miyoi chani ga yankhai mapan gi masada COVID ki anuba case thengnakre positive oibigi chang cha da 0.8 oiri Hauzik mapungoi Pao tabirase Dimasa Kasari gi aroiba ningthau Sri Sri Govinda Chandra Narayan Hansu gi statue ama Silchar Circuit House da Assam gi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na ngarang maikhum hangdokre Thauramda Minister for Cultural Affairs Bimol Bora MP Dr. Rajdeep Rai MP Pallab Luchondas MLA Dipayon Chakraborty MLA Kausik Rai amasung Burman Dimasa Kasari Development Council ki Chairman Rupesh Khersa Burman sarujaki Lastly, we the man of the soil, pray to the Almighty God for your long life. Matungda Chief Minister na Udarbonda laiba Khaspur Rajbari da chatuna mafam asibu yengsinkibaga loinana hena phajaba mawongda semgatuna lamkoiba singi pugning chingsenaba so honaragani hairamki lambiga chamana konma mafam asida lenga kasina lupa crore yankhai dagina crore chama ki manungda thadaduna Department of Indigenous Faith and Culture gi makhada ngak senduna thamlagani haiki Thauram ga mari leinana MP Dr. Rajdeep Rai MLA Mihir Kanti Somna chingba akhanaba mioi singsu wangangki Barak Valley ভিতৰতে ইয়াক আমি একটা টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন বনাম আজি মই ইয়াত খাজপুৰত আহিলো আগত অহা নাছিলো আজি মই ভুবন পাহাৰতো গৈছিলো ভুবন তীৰ্থৰো দৰ্শন হল বৰাক ভেলীত মই ইমান দিন আহিছো কেতিয়াও ভুবন পাহাৰতো যোৱা নাছিলো ইমান ধুনিয়া শিৱ ভগৱান একদম নিজে বহি আছে গুহাৰ মাজত ভুবন তীৰ্থ পাহাৰকো আমি এটা বহুত ডাঙৰ টুৰিজম ডেষ্টিনেশ্যন কৰিম ইয়াতো কৰিম খাজপুৰো কৰিম ভুবন তীৰ্থও কৰিম খাজপুৰত আমি ইয়াতে প্ৰথম কথা ৰাস্তাটো বাউণ্ডাৰী ৱাল লাগিব 100 বিঘা মাটি ভিতৰত আমি পাৰ্ক বনাম ভিতৰত মানুহ ঘূৰিব পৰা সিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিম গছ প্লান্টেশ্যন হ'ব মানে ঠিক এইবিলাক নিজে নিজে মানুহ এৰি দিব টেনশ্যন নাই এইটো আমাৰ আসাম মালাত আছিলে সেকেন্ড ফেজত আছিলে এতিয়া আমি এইটো ৰেড জললৈকে এইটো আমি অলপ আগুৱাই দিম পাইলাপুৰ থেকে ৰেড জল বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকে বহুত জায়গাত বৰাকত আৰু বহুত জায়গা আছে য'ত মই যোৱা নাই মই তাতে আকৌ যাম Masigi mamangda Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na ayukta Kasar Jila gi Dholai Vidhan Sabha Kendra gi manung chanbada leiba Bubon laifamda chatuna ariba matamdagi leiraklaba laifam asi lamdam asigi miyam gi damak hena phajaba mawongda semgat sagalagani haibagi wafam sing phongdoklamki প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বরণ করছেন সবাই মিলিয়া বঙ্গবাসীরা ডিমাসা খাসি মণিপুরি নাগা আর কি আছে রিয়াং ঠিক আছে সবগুলা মিলি থাকি এই ভুবন তীর্থকে একটা বহুত ভালো একটা ফেসিলিটি থাকার একটা তীর্থস্থানের আমি রূপান্তর করবে এটাই আমি প্রতিশ্রুতি দিলেন ঠিক আছে বাংলাটা মোটামুটি হয়েছে না ঠিক আছে ভালো ঠিক আছে সবে মোৰ লগত আৰু এবাৰ কব জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম Assam da leiriba Manipuri khunai na thengnariba awaba sing asigi matangda Assam gi Manipuri loop nipan ga loinana Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ga mahakna Barak Tampak ki khongchatta laklamba tanja asida September gi tang 19 thangjanumita Silchar da phaminatuna khunai asina thengnariba awaba kaya gi matangda pung ama hena wari sanakre wari sanaba duda APSC amadi ati department na loba parikha singda Assamese Bodo Bengali lon khangdrabadi thabak thaba yadabagi kudong chadaba lairiba si kokhallagani hairaduna CM na Manipuri lon su hairiba lon ahum asiga loinana hapchilagani natragana hairiba qualifying exam asi exam tahollagani haiki
Manipuri loan bu Assam gi associate official loan ohenbagi matangda Manipuri gi substantial population laite Karbi Rabha missing na chingba loan ngangba mioi kanglupna Manipuri dagi heli aduna makhoi gi loan bu ahan bata associate official language ohenbagi mathau tagani matungda Manipuri su associate official language oiba yagani haike Manipuri bu APSC gi optional subject ama ohenbagi matangdadi hiramasi khanabagi mathau tagani haike Manipuri medium mahisang singda Assamese language ojagi post sing hangduna leiriba si mention bagi wafamda Assamese post hangduna leiriba mahisang sing detail pikhalaknaba haike Manipuri medium school sing amalgamation tawbidanaba matam khara pibiduna mahiroi sing hengananaba honajagi haibada CM na Manipuri singdi English medium da loina tamkhre aduna Manipuri medium school sing asi English medium da onthokpana phare haibagi wafam thamlaki School amadi college singda drop post sing lairiba singi matangda Assam Manipuri Sahitya Parishad na madupumnamakki detail pikhalaknaba haike Manipuri 1 year diploma course thambagi matangda karigi Manipuri khaktagi hairibano Assamese loan gi diploma course pangthoknabasu honabiu haike Assam Manipuri Sahitya Parishad na hairiba hiramasigi matangda memorandum amasu CM gi maphamda pisilagani hairi Manipuri school singda thabak lobada roster system dairibasi komthokpinaba thambitanaba haibada madu mahaki makuta leite haina CM na phongdoklamki local adjustment tawduna honabiu maduda mahaki angam mateng pangani haiba wafam thamki Manipuri medium 12 standard ta upgrade tawnabagi matangda standard asigi tamak Manipuri loan da iba lairik sing Assam Manipuri Sahitya Parishad na thodang launanaba hairaduna Manipur dagi waiba lairik nadi tamna lairik oibe yaroi haiki Assam Manipuri Kala Academy gi matangda cultural center gi wafam pallubada lam lairabadi mahak soidana honage madugi detail piraknaba haike aduga Manipuri boys hostel gi matangda su lam lairabadi yamna yangna ibirago haiba wafam thamke aroibada Assam Manipuri Sahitya Parishad ki maigedagi general secretary KS Dhiren Singh na Honorable CM gi maphamda memorandum pisinbaga loinana Phaijom Punjabi khudul tamduna ikai khumna botki unabada saruk yakiba khudingmangnasu CM gi maphamda khudul pot piduna ikai khumnaki saruk yakiba loop singi manungda Assam Manipuri Sahitya Parishad kaloinana khunai asigi maroiba loop sing Assam Manipuri Kala Academy athauba ningsing loop All Assam Manipuri Women's Maira Paibi Coordination Committee on Cultural for Peace and Integrity Joint Action Committee for Safeguard of Indigenous Manipuri People of Assam, Meitei Pukailup, Manipuri Language Protection Coordination Committee amadi Manipuri Development Council gi mihut singaloinana atei saknairaba mioi kayasu sarugyaki pung amaga minute mari chupna khana naina kiba thoram asida sarugyaki ba mioi singdi A Nandababu Singh advisor amadi spokesperson Assam Manipuri Sahitya Parishad K Santi Kumar Singh advisor Assam Manipuri Sahitya Parishad K Shopon Singh vice president amadi spokesperson Assam Manipuri Sahitya Parishad KS Dhiren Singh general secretary Assam Manipuri Sahitya Parishad S. Kanan Devi, Chairperson, Assam Manipuri Kala Academy, K. Karuna Devi, All Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee, Dr. K. N. Chan, Chairman, MLPCC, K. S. Kanta Singh, Meitei Pukailup, F. Loknath Singh, Kokpin, M. Rina Singh, Chairperson, MDC, K. Champalal Singh, Member, MDC, Amadi, Secretary, Assam Manipuri Sahitya Parishad, M. Nandakumar Singh, Member, MDC Amadi, CSC, Assam Manipuri Sahitya Parishad Amadi, Satyendra Singh, Member, MDC ni. Hairiba CM Unabagi Campasida Thawai Hakjang Yauna, Mateng Pangkiba Miyoi Singh, NG Basanta Kumar Singh, Vice President, Assam Manipuri Sahitya Parishad, Y. Nadia Chan, President, Assam Manipuri Sahitya Parishad, Lakhipur District Committee, Y. Mani Singh, Meitei Pukailup, L. Robindra Singh, Member, MLPCC, A. Sopon Singh, Convener, JSC SIMPA, L. Bir Kumar Singh, Secretary, Assam Manipuri Kala Academy, R. K. Gopal Sana, President, Assam Manipuri Sahitya Parishad Kasar District Committee, Dr. K. H. Raju Singh, Secretary, Kokpin Amadi, T. H. Biswanath Singh, Khorirolne. Barak Valley Rashtrabhasha Prachar Samiti Lakhipurna Sinduna Ngarang Nongmaijing Numita Hindi numit pangthokre thoramda samiti gi thobudel A. Priyosaki Devina lupki phiral singkhatki thorumga mari lena pangthokiba aphongba mifamda Lakhipur Jilla Parishad K. Anita Devina thoiba mithung oina saruk yaki mifam apo oikiba A. Priyosaki Devina wahaudok amasung taramna okpagi warol thamki thorumga mari lena Kabrabam Upendra Dr. Santosh Kumar Chaturbedi Sibanand Pande Chandrasekhar Gwala amasung Ingudam Binod na chingba miyoi singna wangangki
के विजय कुमार सिंह ना थागत वाही पी की बगलना नुमित असिगी थरम लोइसिन की हाइना लुप की चीफ सेक्रेटरी ना थादरकपा चेरोलामदा फोंदोरकले आसाम मणिपुरी साहित्य परिषद हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना सिंधुना इंद्रमणि पब्लिक हाई स्कूल मादारी पार्दा हंदक पांगथोकदोरिबा आसाम की टेट परीक्षा गमरी लेना महिरोई सिंगलोइना अपुनबा मिफम अमांग अरांग नोंमाइजिंग नुमित पांगथोखरे मिफमदा नंदैबम धनेश्वर सिंह वाइस प्रेसिडेंट आसाम मणिपुरी साहित्य परिषद हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना मिफम मपु ओइबिखि लोइना कोइजम सोपोन सिंह परिषद के वाइस प्रेसिडेंट ना अथोइबा मिथुंग ओइखि थौरमदा कबम चंद्रशेखर मैस्नाम नंदकुमार थांगजम मनीलाल पुखरम्बम नोनी अमसुंग अजोय सिंह न चिंगबा मियोय सिंह न दाइस्ता पंखी कोइजम सोपोन मणिपुरी लोन की मतंगदा हौजिक थेंगनरिबा कया सिगी मतंगदा आसाम की सीएम गा उनरुबगी मतंगदा मरिक चुना पौदमखी मिफम अदु कोनसम रविंद्र सिंह सेक्रेटरी आसाम मणिपुरी साहित्य परिषद हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना कंडक्ट तौखिबगा लोइना ताकतवाई पीदुना मिफम अदु लोइसिनखी लाखलिबा सेप्टेम्बर की तांग कुनमंगा अमसुंग कुनतरुकता नुमित निनी चुपना वेस्ट बेंगल की हावड़ा रेलवे कॉलोनी गुलमोहर इंडोर हॉल पांगथोकदोरिबा अहानबा इंडिया प्रोग्रेसिव कप ओपन नेशनल ताइक्वांडो कंपटीशन लिसिंग कुनमाथोइदा लखीपुर सब डिवीजन ताइक्वांडो एसोसिएशन कासार आसाम की सानारोई निपाना सरुक यागदोरी सरुक यारुगदोबा सानारोई सिंगदी केजी निपुमाथोई मखागी कांगलुपता KH चिंगलेम्बा सिंह केजी निपु निपान मखागी कांगलुपता सोनी दवाल बाउरी अमसुंग अजारुद्दीन केजी यांखै मरी मखागी कांगलुपता आनंद बाउरी केजी हुम्फुमाथोइगी मखागी कांगलुपता M नबचंद्र सिंह केजी हुम्फुनिपान मखागी कांगलुपता भास्कर दास केजी हुम्फुमापन मथकी कांगलुपता H सुमित सिंह अदुगा हेवीवेट कांगलुपता बिन्यामिन अजिज काजिनी टीम कोच ओइना तौरांगबम नोगेंद्र अमसुंग टीम मैनेजर ओइना वाई टोनुना लमजिंगनी हाइना लखीपुर सब डिवीजन ताइक्वांडो एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी तौरांगबम नोगेंद्र न फोंदोरकली आसाम दंगरांग मियोय चनी गे अंखै मापन की मसादा कोविड के अनुब केस थेंगनख्रे पॉजिटिव ओबगी चांग चादा 0.52 ओइरी आसाम दंगरांग मियोय तरेट लाइचेदसिना लैखिदबगा लोइनाना लैखिदबगी अपुनमा मसिंग 5,433 सुख्रे मणिपुर की हक्सेल लोइसिंग नथोकपा पाव मतुंगिना मियोय चनी गे कुंथ्रा मरी की मसादा ngarang COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे लाइचेदसिना ngarang मियोय अमा लैखिदबगा लोइनाना लैखिदबगी अपुनमा मसिंग 5,453 सुख्रे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना बुबोन लाइफम अमसुंग खासपुर राजबारी लमकोइबा सिंगी मिडेंग चिंगसिननबा सेमगतकदौरी आसाम द लेरिबा मणिपुरी सिंगना थेंगनरिबा अवाबा सिंगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का सिलचरदा फमिनदन वारी सनाख्रे बराक भेली राष्ट्रभाषा प्रचार समिति लखीपुरनाथ सेंदुना हिंदी नुमित पांगथोखरे टेट परीक्षा का मरी लेना इंद्रमणि पब्लिक हाई स्कूल दा मिफम अमा पांगथोखरे वेस्ट बेंगल दा पांगथोकदबा नेशनल ताइक्वांडो कंपटीशन दा लखीपुर दगी सानारोई निपान सरुक यागदौरी अमसुंग आसाम द मियोय चनी गे यांखै मापन की मसादा कोविड की अनुब केस थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.52 ओइरी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।